Papa Francis w'amazina je agobuzarwa ari George Mario Bergoglio akazarwa 2017 ku 12 omwaka gwa 1936 omukicweka kya Flores ekirukushangwa mu rurembo rukuru rw'ihanga lya Argentina rwa Buenos Aires kandi n'omujigejo ow'abaana batano omumaka g'abazaire be ishe Mario Jose Bergoglio hamwe na nyina Regina Maria Savero. Ishe Mario Bergoglio arukomoka omwihanga lya Italy ombazi w'esente kandi nyina kari Regina Savero ayabira ali omukazi wahaka ayazirwe omuri Buenos Aires omumaka agabarukomoka omumatemba g'ihanga lya Italy. Mario Bergoglio ekaye ekafuruka kurwa muri Italy omwaka gwa 1929 barukuhunga obutegeki obwa Benito Mussolini ayabira ali mwebembezi obwirobwo okurugerwa ahari Maria Elena Bergoglio ogu niwe muto wa papa osigaireho ashobora ngu ekayabo terafurukire ahabwembeera mbi ey'ebyentasya kandi abandi batobe haka hariho Oscar Adriana, Marta Regina, Alberto Herreixio hamwe na Orio Weishento Cristina Bergoglio obwa hati ari omusiji w'erangi omu rurembo Madrid orwa Spain. Kuyahereza okushoma okurrengo orwa mukaga Bergoglio akazaha ishomero erya Wilfred Beroni de los Santos Angels atyo yaza aharya Celestiani omuri Don Bosco omuri Ramos Mejia hamwe na nerya Buenos Aires omuri Buenos Aires atyo yaza ahitendekero ery'ebyemikono erya Eschuela. Oko akatungayo okushoma korrengo orwa diploma omuby'okutabura embazi kandi amara emyaka nyamwingi arukora omwikorero ery'ebyokurya omuri Hithika Bechman. Ogo akakorera hansi y'omwebembezi Esther Berestrino kandi enyumaho akayakozire nk'akanyama kandi owokusimura. Aha myaka 21 ey'obukuru akatungamu okucumbagira omu magara ge banyuma y'okwata oburwire obwa pneumonia ekyaresire na kimwe ahabihabye okushemezebwa. Papa Francis akaba omwebembezi w'enkiriza enkatolika kandi mukuru w'ekicweka ekya Vatican City okuruga 2013 eby'okwakishatu omwaka 2023 okusya obuyafa omwaka gwa 2025. Akaba papa w'okubanza okuruga omu b'ekibiina eky'abajesuiti kandi ow'okubanza kuruga omu kicweka eky'amashuma ga Amerika kandi ow'okubanza okwororerwa aheru y'ekirwa ky'amahanga ga Buraya okuruga omu kyasha ekya munana obuhabeireho papa enzarwa ya Syria ayabire n'amanywa nka Grigore owakashatu. Ogu akazarwa omu rurembo orwa Buenos Aires omwihanga lya Argentina kandi yayegeita ahabe ekibiina eky'abajesuiti omwaka gwa 1958 bwanyuma y'okukira oburwaire obwabire bumunyangarize. Akashukwaho amashuta okuba father omwaka gwa 1969 kandi kuruga 1973 kushika 1979 akari omwebembezi w'ekibiina ky'abajesuiti omuri Argentina. Akeija yaba archbishop owa Buenos Aires omwaka gwa 1998 kandi yahebwa ekitiinisa eky'obwa kardinali omwaka gwa 2021 arukihebwa Papa John Paulo owa kabiri. Bwanyuma y'okuhandika ebaruha y'okurekura omurimo ogw'okuba papa Benedicti ow'16 akebiro 28 by'okwa kabiri omwaka 2013 orukiiko orwa Papal Enclave rukatorana Bergoglio okumuzombegere akebiro 13 by'okwakishatu omwaka nugugumwe. Akatorana okwetwa Francis nk'izina rye ery'obwa papa ahabwa ekitiinisa ekya omuhikirire Francis owa Assisi. Omagara gye gona ag'omurwato Francis abire narebwaho nk'omuntu arugumyaho okushemererwa na n'okutamaani n'esira ahambabazi za Ruhanga akishani ekyorurengo orw'ensi yoona kandi arukufayo ahari abanaku n'abakene na n'okutaho okwegeita okw'amadiini. Abire narebwa nk'omuntu arukwegarura hansi atarukunda ebitiinisa ebyahirwe bona byagire omu bigere
obu yatorana okutura omunju eya Domasi Sancta Martha erukumanywa nkeya St Martha, enju eyabagenyi omwanya gukurara omunju ey'obwa papa nkoku ba papa bona byagire mbigere bakozire. Francis ogo ekindi kirukumwijukwaho no kuhereza abakyara obujunanizibwa obwokukora emirimo ya Ruhanga omonyikiriza enkatolika. Akagumizamu yashoborera ngu ekereziya eshemerire okugirira embabazi abantu abarukuba bari abobuhangwa bumwe okwenda kukundana n'obukira bekiringu tikirukwikirizibwa okubahereza omugisha nk'abashwereine oyireho bahebwa omugisha nk'abantu buntu abokuba emigisha terukujogora omu bantu okurugara Ruhanga. Papa Francis akagaruka yarebwaho arukurwanirira ebyobuhangwa kandi hamwe na no kwiyaho ekifubiro ekyo kwita abarukuba basingirwa emishango arukuhayangu ekereziya eyiheireyo ebyona okubirwanisa. Akayambaho okugaruraho enkoregana ey'ekikungu hagati y'ihanga United States of America otireho Cuba na nokutensa hagati y'ihanga lya China hamwe na n'ekibiina kyabo ekya Communist Party hamwe na n'enju ey'aba bishop b'aba China okubasa okuhagira empungi n'enshoberwa. Akongera yarwanirira na n'obugabe obw'empungi abarukweshwa mu ihanga lya United States of America kandi yashaba omwembezi w'ihanga lya America Donald Trump okusasirwa ahabwe byakozirwe ekereziya ombekwatiriine n'okufa kw'abantu bengi ahabwe ebyobuhangwa ekyarebirweho mu ihanga elya Canada. Papa Francis yafera ha myaka 88 ey'obukuru omukasheshe kari izoba 21 ebyokwakana omwaka ogo ha Easter Monday bwanyuma y'esabiti nke enyuma abeire najanjabwa oburwaire obw'ebihaha harimu na n'ebyokwisya kubi yotireho obulwire bwa pneumonia akaheruka kurebwaho omu bantu bengi izoba enyuma hatakabeireho amazoka ga Kristo aha kiro ekya Easter.